Kanizere neza ko mukomeje kumererwa neza aho muherereye hagiye hatandukanye. Nkuko bisanzwe rero ni amakuru y'imikino agezweho arimo aravugwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka turahera muri ekipe ya Rayon Sport. Mu kanya ikipe ya Rayon Sport ifitanye umukino wa gishuti mu ku isaha y'isa 9 aho iri buze guhura n'ikipe ya Milo Plast. Kabisa ni nako turi buze kwerekeza muri APR. Ikipe ya APR ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 9 hariya ku musozi wa Shorongi izaba icakirana n'ikipe ya Gasogi, n'andi makuru arimo aragenda avugwa muri aya makipe yombi. Reka manze nibutse wowe utarakora subscribe kwa kabisa wayikora nonaha kugira ngo ujye ubasha kugenda ukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'andi ma update agiye atandukanye haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Amakuru yacu rero reka tuyahere muri ekipe yambara umweru n'umukara. Ikipe ya APR FC cyangwa se Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Kuri ubu ngubu yakoze imyitozo ya nyuma yitegura umukino w'ejo wa gishuti cyangwa se imikino itangira pre-season aho bazatangira ku munsi w'ejo kwa gatandatu ku isaha y'isa 9. Ni umukino umufana ndetse n'abandi bantu bashaka kureba iyi ekipe ya APR bazaba bemerewe kwinjira hariya ku musozi wa Shorongi kuri stade Ikirenga, bizaba ari ubuntu. Ni umukino rero bateguye kugira ngo nabo babe batangira kuba bareba ukuntu batangira pre-season nyuma yuko havugwa yuko ikipe ya APR yari yasabye kuba yatangira pre-season ikakina n'amakipe atandukanye no mu Rwanda. Byaba byiza ikaba yareba no hanze y'u Rwanda aho yagerageje kuvugisha ikipe ya Simba Sporting Club yo mu gihugu cya Tanzania ndetse n'indi kipe ya Kaizer Chiefs yo mu gihugu cya South Africa. Nuko rero amakipe yombi, ikipe ya APR nk'ikipe yatwaye champion y'ikiciro cya mbere kandi ikazaba ikina na Champions League muri uyu mwaka, kuko ndibuka yuko Champions League raundi ya mbere izatangira mu kwezi kwa 9. Rero nk'ikipe ifite intego zo kuzagira mu matsinda nayo yagombaga kuba yatangira imyitozo ndetse ikaba yanareba ukuntu yakina imikino ya gishuti. Ni muri urwo rwego rero ikipe ya APR yaje kuba yakwegera ikipe ya Gasogi bagategura umukino wa gishuti uzaba ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 9 hariya kabisa ku musozi wa Shorongi. Si ibyo gusa, abafana ba APR nizera neza ko mukomeze kugenda mwenjoyinga kuko kuri ubu ngubu abakinyi banyu bagiye batandukanye. Ndakeka nta mukinyi utarahagera usibye umukinyi utaragurwa. Kuri ubu ngubu abakinyi barimo nk'aba Richmond Lamte, umukinyi w'umunyegana mwakunze cyane, kuri ubu ngubu ngo arimo arabica bigacika ku musozi wa Shorongi. Ndemeza nakidikanye yuko muri 11 bazabanzamo muri sezo kabisa Ariaza ashobora kuzajya abanzamo. Muzagere mwirebere abakinyi baguzwe barimo uyu mugande waguzwe ni ekipe ya APR Ronald Sekiganda ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Rutayizamu mwiguriye William Tugwe kabisa nawe azaba ahabaye kuko nawe ameze neza mu myitozo, kuko amakuru ava Ishirongi aravuga yuko kabisa ibitego inshundura zirimo zirabyumva 5-5 n'abandi bakinyi bagiye batandukanye bagiye bagurwa n'ikipe ya APR, dore ko hari amakuru avuga yuko kuri uyu mukino wa gishuti ni nabwo uyu mutoza we Taleb nyuma yuko avuye mu mahugurwa y'abatoza bafite lisansi ya mbere hano muri Afrika, kuri ubu ngubu rero akaba yarageze i Kigali ku munsi wo kwa 2 akanakoresha imyitozo yo ku munsi wa 3 ndetse no ku munsi w'ejo kwa 4, tutibagiwe n'imyitozo yabaye ku munsi w'ejo kwa 5 nibwo yari yageze i Kigali. Rero nayo makuru nayo bafite muri ekipe ya APR. Abafana ba APR muzazamuke kabisa mugende mwirebere Nyamukandagira yanyu, mutubwire ese bizashoboka ko mugera mu matsinda cyangwa se indege nanone ntabwo izazima. Reka twerekeze muri ekipe ya Rayon Sport. Isaro ry'Inyanza harimo amakuru menshi cyane kabisa agiye atandukanye. Ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport kabisa nibwo yatangazaga ko yamaze gusinyisha wari umukinyi wa Gasogi, uwo nta wundi ni
uyu musore wakinaga ikipe ya Gasogi Emery Bayisenge kabisa wakinaga ikipe ya Gasogi, kuri ubu ngubu akaba yamaze kwerekeza mu ikipe yambara ubururu n'umweru. Sizo nkuru gusazi yari muri ekipe ya Rayon Sport, nuko kuri ubu ngubu uwo bita Olivier Sefu yamaze kongera amasezerano y'umwaka umwe muri ekipe ya Rayon Sport. Tutibagiye yuko ekipe ya Rayon Sport iri mu biganiro n'umusore ukina kuri gatatu bamwita Shami Karuno kabisa, kugira ngo barebe niba yazaba umusimbura mwiza wa Serumogo Ali. Andi makuru avuga muri iyi kipe ya Rayon Sport, bamwita Hami Cedric, umukinnyi wa Rayon Sport wayinyuzemo imyaka 12 ishize, nawe akaba yaragaragaye mu myitozo yabaye ku munsi w'ejo. Bivuga yuko ashobora kuza gusinyira ikipe ya Rayon Sport, akayisinyira umwaka umwe kugira ngo ikipe ya Rayon Sport irebe niba yazamwifashisha muri umwaka w'imikino 2025 2026. Ni muri urwo rwego rero ikipe ya Rayon Sport yaje kuba yategura umukino wa gishuti uri kuba mu kanya kabisa, kuribaza wanatangiye kuko wari uteganyijwe gutangira ku isaha y'isa 9 mu Nzove, ikaba iri gukina n'ikipe ya Miro Plast. Agenda bareba ese koko ikipe ya Rayon Sport bamwe mu bakinyi baguzwe barimo baritwara neza, ese nibyo koko kuko ugiye kureba amagambo umutoza ejo Afahami ya Lotfi yatangaje, urebye n'ukuntu imyitozo yarangiye byagaragaraga yuko umutoza atishimiye urwego rw'abakinyi bagiye bagurwa muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Ejo umutoza Lotfi yagiye agaruka ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abagenda bavuga amagambo ya bamwe mu bakinyi baguzwe. Yagarutse kubavuga ko umunyezamu w'umunyemari waguzwe n'ikipe ya Rayon Sport bavuga yuko adashoboye. We yagize ati uyu aracyari umwana kandi kuba ari n'umunyezamu ukiri muto w'umunyamahanga, ari byinshi agenda akosora muri kariyeri ye kandi ko akimufitiye icyizere. Kandi andi makuru avugwa muri iyi kipe ya Rayon Sport avuga yuko perezida wa Rayon Sport kabisa we na Nsabimana Aimable, ku munsi w'ejo Nsabimana Aimable yakoze imyitozo ndetse gusa we ntabwo yakoranye n'abandi bakinyi, yabanje kuganira n'uyu perezida wa Rayon Sport Bwana Tade, bamanza bagirana ikiganiro nk'ikiminota 10, ubundi Nsabimana Aimable aza gukora shifoma ze ku giti cye aho yirukangaga inyuma y'ikibuga. Uyu munsi rero ni uyu munsi ikipe ya Rayon Sport iraza gukora imyitozo, turaza kureba ese koko ni abahe bakinyi ba Rayon Sport badashoboye. Mbibutse yuko hari undi mukinyi w'umureyo namugarutse mu kiganiro nakoze ku munsi w'ejo, uwo bita Kamoko Amara Hakimi. Kuri ubu ngubu rero nawe akaba ari buze kuba agaragara mu mukino bari buze guhuramo n'ikipe muri uyu mukino wa gishuti. Nayo makuru nayo mbafitiye, mbibutsa ko tugiye kujya dukomeza kubana 5 kuri 5. Nsaba wowe utarakora subscribe kwayikora none tukajya dukomeza kugenda tubana 5 kuri 5. Ngeneye Bo Fabrice, ciao ciao.